E ono ngā whare hou ko Whakatūria I Ōpōtiki e ngā tauira o te kāreti, rātau ko ngā memo te hapuri whānui I rano I te kaupapa Ringa Raupa, I runga hoki te tūmanako, ka whai whare ngā whānau kai te hoki asu ki te kāinga mahi ai I te whare mahi kūtai o Whakatōhea. Providing housing for our whānau. He hanga whare hei kāinga mō te oranga tonutanga o ngā whānau ki Ōpōtiki. Ko tai te wā mō mātou ki te whakaako I ngā tamariki ngā rangatahi, te whai atu I ngā tohu, mō ngā mahi whakahanga whare. Ko Ringa Raupa te ngoa o te kaupapa hanga kāinga nei, ko te wero kia hanga ngā kāinga e ono I roto I te 18 marama. Ko rea te mea nui mō mātou, e hara e nei he mahi noiho, he whai atu E rātou ngā rangatahi, ngā tohu. Marātou hoki e whiwhi mahi ki te hanga whare ki roto I tō mātou hāpuri. Ākoa ki konei ki Ōpōtiki ki etahi atu rohe hoki. Of course, the primary outcome for us is we get new homes built by local for local. But equally, the social outcomes for us are equally important. Being able to contribute to trades training opportunities for our rangatahi locally. Kua tūwhera te whare kuku o Whakatōhea I te taurua mano rua te kaumātahi, ko te toru te kaumāwhitu miriona tāra te utu. Kua whakarita e te poari Māori o Whakatōhea, te hoa pakihi kia ruarau ngā tūranga mahi hou. Te kamepene kuku kutai, ka hoki mai ngā whānau ki Ōpōtiki whiwhi mahi. Hoi anō, ka whai atu anō e mātou te hanga whare mō rātou. Ngā whānau te hokunga mai ki tō mātou hāpuri nei. I know how to clear the whole house by myself, basically. Just give me a box corner and a drop saw and a skilly and a couple of 90mm galvanised nails. My son, he's autistic, ADHD and intellectual disorder. Getting him a whare ready, building something so that he has somewhere to forever have. E whā ngā whare mō te rātau, ka whakahanga E ngā tēnei kaupapa Ringa Raupa, anō reira ka rehita mai hoki ngā rangatahi mō te rātu tau. Ka hūnuku ngā kāinga e ono ki tōna wāhi hou, ki te tiriti Ōpōtiki, ki te pokapū o Ōpōtiki. He roni Waikato, te ao mārama.